Abebembezi mu district ya Ntungamo abarumu bakuru b'amagombora na ba kansara ubwa hato nubo bari hakurahizibwa nkuko barije gushikiriza imirimo yabo. I Ismail Mutabazi in the name of Almighty Allah that I shall faithfully exercise Nyomwabaziyo disi wa Ntungamo Fidelis Chiza asibira omukurahiza b'omugomboro ya Rwikiniro Kafunjo Ruhama sub county hamwe na Kitweta Town Council bita binji bateganisibwa kurahira mu rujungu. In Kafunjo Town Council, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and true serve the town council in the office of Bwanyuma yabebembeza bo kuteganisibwa kugamba urujungu bashaziremo kuguma nibabarahiza bona mukono gumwe. Bamwe omu batura hatene benda ngo abebembezi babo batandike kubarahiza umurumo rubarukumanya je bituwe dise babahakanise okurahira ko nintekateka nkuba kwa bakwihira mu okurahira oba kwa kwihira mu rujungu bakafuteka mu rurimi rwo muntu rwa kwetegereza aho kurahira ne oba wateka ebigambo byawe mishoga mu kamarahanga kikabe kiri kirungi omuntu kugamba ebigambo byebi kumurugamu bitari ebigambo mwe eba kwasa kuba bamwegesa omwe atabigendero mbene okwiho kurahira mu rujungu tukakuteka mu bigambo bitu bya butosha nikiyamba abantu abahansi teganisa abantu abinjo mu town council yitu bakansara tibashomireje aharwengo rwegomborora kuba kutuma ururimi urunyankore abantu bona bakurira kikabire kiri kirungi namazima abantu binji nibahendeka munonga agamba ne cyatari kumanya nyokundi kurukundi kugigambaho no kugira ngo eshonga buri mwanya ogwo rurimi rurimo babihindure babite umururimi urwabo bantu bakurira twireberajo ebahandikiro mu nyankore taro constitution yor nyankore taro local government act yor nyankore taro financial accounting regulations zachi zone nyankore therefore ekirahiro ngete kwakitero mu ruvungu ago kwatwakiye mu biragiro bihandikiro muri ki Chiza arabwira bebembeza barahizibwe okwerinda obushomanguzi kandi nababa muhine baraganise oburwenguzi nubutandikira ahansi umurimwe abadezi bakaburu abakuza kurunda bebembeza mukabasha bese abanyangore twine fumu eri kugira ngo abafukana babiri onumwe akorago urigane mutanywe mwekole washa ruburuka kusini etabe parana in this new Sunday we will have finished our main hall which will be the Kansara okurahiza bebembeza muri Ntungamo no kugumiza mu kwetorora amagombora 38 na za town council ahabwa TV West and area Saratugusa aba mu mako wakwazibwa kuguma